I ćao pozdrav svima, danas radimo nešto posebno, a to je, kao što možete vidjeti, mračnu čarobnicu ovdje, tako je sada možete vidjeti i ovdje. U pitanju je 3D printovana figurica, koja počinjemo inače da radimo, tako da ostavit ću vamo profil, kome ako se javite i kažete video sam kod Isusa tvoju figuricu, dobijate 10% popusta za vašu prvu kupovinu. Sad malo detaljnije da je prikažemo, znači njena mađija, cenzura, znači ručno farbane, 3D printovane, fina je na težini, tako da veoma kvalitetno i rađeno. Znači vidite ove sad detalje, ove tanke linijice boja, znači na primjer, da vidim gdje mi je prst, ovo. Sve se veoma dobro pazi, veoma dobro mazi, tako da, šta da vam kažem, meni se sviđa i dodat ću u moju kolekciju, a na vama je da li hoćete neku figuricu po vašoj želji. Prijatno i vidimo se u nekom sljedećem klipu.